Pozdrav za sve youtubere, ja sam Radomir i danas, evo ovo je moj prvi video iz Minecrafta. Danas želim da vam pokažem kako da napravite rakete, to jest vatromet u Minecraftu. Za početak treba će vam, evo vidite, barut i treba će vam ovi cvetići u raznim bojama. Ja sam uzeo plavu, crvenu i žutu. Treba će vam papira i normalno radna tabla. Radnu tablu ćemo staviti tu i otići na nju. Sada uzet ćemo cvetića i stavite ovdje na početak, dobit ćete ovu boju za vatromet. Evo, piše modra boja. Uzet ćemo malo više komada. Tako. Zamijenite sada, uzmemo malo više komada. Evo ovako, stavimo tu. Sad ćemo uzeti žute. Ja sam se ovdje zeznuo. Uzet ćemo i njih malo više. I ostaviti tu. Tako. Sada, evo, to je prvo, to smo odradili. Tako. I ovo ovdje. Sada uzet ćemo barut i staviti ovdje i stavit ćemo jednu gore. I vidite, dobit ćete ove kuglice za vatromet. Stavit ću tu, izvadite sada ovaj i stavite drugu boju. I dobit ćete crvenu kuglicu. Pa izvadite crvenu i sad ćemo da stavimo žutu. I evo. Kad ste to uradili, tako. Sad uzmemo ovu kuglicu, stavimo je vamo gore na vrh i uzmemo papir, stavimo ga odozdo. I dobili ste vatromet. Uzet ćemo malo više, evo stavimo. Sad ćemo uzeti crvenu, malo crvenog vatrometa. Evo, ovo je moj prvi video iz Minecrafta i iz dosada, evo, stavio sam ovo. Da snimam kako ovo napravim. I eto, završili smo, gotovo. Idemo sad da isprobamo raketice. Žute, odlične su. Vidite kako je to lepo. Sam da vidimo sad. Evo su crvene. Vidite kako je to lepo. Evo, po čitavome nebu. Vidite, idemo sad i ove plave. Vidite, plave se dosta ne primećuju, ali kao što je u Minecraftu plavo nebo, logično. I evo, crvene. Dakle, youtuberi, ako vam se svidao video, ostavite like, share, subscribe, jako bi mi to mnogo značilo. Mi se vidimo do sljedećeg tutoriala. Lajkajte, šarajte, komentarišite, ćao.